Sanibonani bafowethu. Sanibonani bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Sengibathe ngiyathula, ngiyaziba, inhliziyo yami igobhoza igazi bafowethu, yini ngixolele. Sengibathe ngiyathula, ngiyaziba, inhliziyo yami igobhoza igazi, inhliziyo yami iyalimala. Inhliziyo yami iyalimala. Ngibona abantu besifazane bekhonkotha uphakela umthakathi. Bamkhonkotha umfowethu umadoda, bamkhonkotha. Balwa abantu besifazane balwa, belwela umuntu okungesiyena wala kulelizwe. Lo muntu wafika ngendiza ezela. Ngabona abantu besifazane belwela ukuthi lo muntu bona bamfuna la eSouth Africa, erana isitolo la eSouth Africa. Bafowethu, kanti umuntu wesifazane unjani? Umuntu wesifazane unjani kanti? Kanti umuntu wesifazane ngempela uyibetrayer. Kanti umuntu wesifazane uyibetrayer ngempela. Ngigeza izandla bafowethu, ngigeza izandla. Ngilimele enhlizweni yami, ngifuna ukuqamba amanga ngibona umfowethu ekhulumeza ekhihliza amagwebu. Abantu besifazane bemhlasela, bayalwa, balwela umuntu okungesiyo wala, akasiyo walapha. Asimazi ukuthi ubuyaphi uvelaphi, asimazi. Balwa abantu besifazane bamdefenda. Ingihlukumezile leya video mangiyibona bafowethu, angifuni ukuqamba amanga. Ingihlukumezile. Nalabo baba labayana bazosupporta labo mama. Ukhona umuntu wase-South Africa ongagwexa uphakela umthakathi, amgwexe imibuzo ngomuntu okungesiyo wala. Hayi madoda, sizobulalana sodwa. Kanti kusazochitheka igazi la. Kanti kusazochitheka igazi la. Kuyacaca ukuthi loya mphakathi loyana uyamenyanya umfowethu. Phakela umthakathi akungabazi laba abantu bakuleya ndawo bayakwenyanya mfowethu. Bayakwenyanya mfowethu, laba abantu bayakwenyanya. Bakwenyanyela ukuthi uyalwa, ulwela iqiniso. Awuna manje ngigeza izandla, loya mama ubefaka into ebomvu. Ngize ngasola ukuthi ayishuthi indoda yakhe akakwazi ukuthi angadefend umuntu angamazi amdefende kangaka. Sebeke bambathe ngubene yodwa, ngeke akukwazi. Kanti umuntu ingakho eBhayibhelini umuntu wesifazane engenalo izwi. Yazi mawuyiqala ngapha kuGenesis uzuyofika esambuleni, akekho umuntu wesifazane ophawulayo onezwi. Uzwa ngoMathewu, uzwa ngoPawula, akekho umuntu wesifazane. uNkulunkulu wabona ukuthi ayikho into engizoyizwa ngomuntu wesifazane. Ngisho ensimini yase-Edeni mayifica uAdamu, ufika ubuza indoda, akabuza indaba akakhulumi lutho nomfazi. uNkulunkulu akaphawuli lutho nomfazi, akayikhulumi indaba yomfazi uNkulunkulu. Sengiyasibona isizathu sokuthi uNkulunkulu angamethembi umfazi. Yikho uNkulunkulu engenayo umfazi. Wabona uNkulunkulu ukuthi ngeke akwazi ukuphila mayinomfazi. Umfazi is a betrayer. Umfazi uyakwazi ukukulinda, uphume uhambe uye emsebenzini, abiza indoda azoyifaka emzini wakho. Hayi loya mama loya nayi man. Hayi abantu bakuleya ndawo. Kanti kusazochitheka igazi kanje eSouth Africa. Sizobulalana sodwa. Phakela umthakathi waziwanzima umsebenzi owenzayo mfowethu. Yazi umsebenzi ongabulula ukube simqondo omunye lo msebenzi ngabulula lula. Abantu base-South Africa bafuna ukubulala thina. Madoda, namanje ngisamangele
ngisamangele inhliziyo yami sengibathe izophola leyanto engiyibone ngalwe loya mama loyana uyalwa ulwela umuntu angamazi. Ayi ngilimele inhlizweni ngeke, ayi ngilimele bafuthu ngilimele.